Zdravo svima. Danas sam na trafici našla ovaj časopis Mini uz koji se dobija kesica Zinksa Neon Power serija i dobija se Neon Power strip vodič. Tako da sad ćemo to da otvorimo da vidimo kako to izgleda. Evo ga časopis, evo ga strip vodič, ovaj strip, gdje je strip? Kako je čudno što ovaj papir nije kao oni prvi kad su izlazili, to mi je baš čudno. Ali sad ovdje možemo vidjeti kojih sve ima u ovoj Neon Power seriji. U onom Megapeku, otvaranju Megapeka, ako se sjećate, dobili smo kokice. Dobili smo zapušivač za odvod, ananas, samo u drugoj boji, notu, također u drugoj boji, kukuruz i ovaj puter od kikirikija. To su, čini mi se, bili Zinksi koje smo dobili. I da, od srebrnih je bio ovaj ronilac. On je ovdje u paru sa školjkom. On je baš zanimljiv. Znači, dobili smo 1, dobili smo 2, 3, 4, 5, 6 i 7 je puter od kikirikija. Sad bar znamo šta može da se dobije. Sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo u kesici šta ima. Sad ćemo sad da imamo samo ovdje da li ima nešto od Zinksima. Da li je neki možda poster o Zinksima. Nije. Ja sam došla na polovinu. Ne. Paddington i PJ Masks je poster. Ok, Blaze. To je to. Sad ćemo da vidimo kesicu. Ajde probamo da pogodimo ovako šta može da bude. Nešto četvrtasto ravno. Moram se poslužiti ovdje ovim uputstvom. Nešto ravno. Može da bude ovaj gumica. Ne, gore ima nešto. Rekla bih da je ova gumica. Po dodiru bi rekla da je gumica. Sad ćemo da vidimo. A ne, ja sam pipala ovu mapicu. Jeste gumica. Ja osjećam me nije prevario. Gumica za brisanje. Dobra je, odlična. Odlična gumica za brisanje. Baš je zanimljiva. Nije u ovoj boji ovdje originalnoj, rekla bih. Sa njom u paru je ova... Ne znam da li je ovo u stvari, da, ovo je neonski, zato je ovako kao rozikasta ova boja. On je neonski kao one kokice. Evo, i ovdje se uz ove koje su pojedinačne kesice dobijaju, ovo mi zovemo mapice. Ovdje ne dobijam koje sve imaju, nego koje su sad ove vozila i... vidi ovo što je zanimljivo. Vozila je ova skrovišta, da kažemo. Baš zanimljivo. Eto, dobili smo jednog neonskog, super. To je bilo za ovo jednu kesicu iz časopisa.
Tako da do nekog sljedećeg izvlačenja i otvaranja vidimo se. Pozdrav!